الشبتية تونسية والفلفل المحشي تونسي، المرقة مغربية والتبسي مغربي. La chiptilla et les poivrons farcis tunisiens, la sauce marocaine et l'assiette marocaine. الشبتية والمبطن حطيت لكم ديجا لا فيديو ووريت لكم كيفاش عملتها. اما اليوم مش نطيبها غوفيزيتي، يعني مش نعملها طريقة المغربية. المرقة لا صوص مش نعملها بطريقة المغربية. Donc la chiptilla et les poivrons farcis, je vous ai déjà mis la vidéo comment je les ai fait. C'est vraiment à la façon tunisienne. Mais aujourd'hui, je vais revisiter cette recette et je vais faire la sauce qui va avec, mais façon marocaine. عندنا هني الزيت، أنا خلطت ما بين زيت الزيتون وزيت الميدان، وواحدة بصلة، قزبر ومعدنوس، وطماطم فرشكة، وقرنين فلفل. Donc ici j'ai un demi-verre entre l'huile d'olive et huile végétale, un oignon, de la coriandre et du persil, de la tomate fraîche et les piments. Les épices, j'ai du sel, du poivre, du gingembre et du curcuma. Donc هني عندي البهارات هو الملح، الفلفل الأكحل، السكنجبير والكركم. وكيما خضرة مش نحط لها البطاطا هذاك هو. Donc en légumes, je vais mettre que les pommes de terre parce que il y a déjà pas mal dedans, il y a pas mal de choses dedans, il y a pas mal de légumes. Donc هذه فيها ديجا الخضرة، هي شتية تبنن روحها بروحها. أنا مش نطيبها في الكوكيو. Donc on va le faire au coquillot. Il y en a qui savent pas comment s'en servir, il y en a qui m'ont dit comment tu fais. Donc comme ça manuel. Cuisson classique. Mijoter. Moi je mets celui-là, ça va plus vite. Voilà. Et là, il va commencer à chauffer. Donc ريتو كيفاش شعلت وخاطر فما اللي يقولوا لي كيفاش تشعل فيه. Donc نبدا بالزيت. Je commence par l'huile. نستنى الزيت يسخن بعد نحط فيها الفلفل. Donc je vais attendre que l'huile chauffe et je mettrai mes piments. Les piments auparavant ce que j'ai fait, je les ai ouverts comme ça et j'ai mis du carvi et du sel. الفلفل انا شقيته وفوحته وحطيت فيه الكرويه والملح. الفلفل نتوما عندكم الاختيار، اما تنحيو القشره هذه تنحيوها تقشروها وتنحيوها، اما تخليوها. Donc là le poivron, il vous reviendra le choix. Donc ou vous l'enlevez cette peau ou vous la laissez, c'est vous qui voyez. Pour ma part, je préfère l'enlever. Voilà, c'est plus facile après à manger. On est tranquille, on n'a pas à manger et enlever la peau. Voilà, j'ai fait dorer les piments. Comme ça, l'huile elle est bien imprégnée des épices et du goût du piment. هني قليت الفلفل والزيت هو خذا المذاق نتاع الفلفل. نزيد البصل les oignons. خليه يدبل شوية. Je le laisse revenir un petit peu avant de rajouter la tomate pelée. ومن بعد نزيد عليه طماطم. نزيد عليها زوز مغارف طماطم حية، مغارف كبار. Donc je rajoute deux cuillères à soupe de tomates pelées, cuillère à soupe bien bombée. باش نحط الفاح. Maintenant je vais épicer. قزبر معدنوس، coriandre et persil. Je vais rajouter un fond d'eau. Et maintenant je vais rajouter les pommes de terre. Alors c'est la pomme de terre, je l'ai coupée en quartiers. البطاطا قصيتها كل كعبة قصيتها على 4. إلا عندكم جلبانة حطوا جلبانة زادا. هذيك الجلبانة اللي تبدا في الكونجيلاتور. Si vous avez des petits pois surgelés aussi, vous pouvez mettre à ce moment-là aussi. Voilà, et maintenant je vais rajouter la chiptilla et les poivrons farcis. وتوا مش نحط الشبتية والفلفل المحشي. Voilà, il faut savoir que le coquillot ça cuit vraiment très vite, donc il faut pas mettre beaucoup d'eau. Au pire, vous laissez cuire 5 minutes et vous ouvrez, vous voyez, vous rajoutez. Mais voilà, évitez de mettre beaucoup d'eau parce que vraiment ça cuit très très vite. الكوكيو هذايا ما يحتاجش برشا مي، خاطر يطيب فيسع فيسع اكثر من الكوكوت. ما تحطوش برشا مي، خليوه ما يسالش. مثلا حطوها تدور طيب على 5 دقائق وحل وشوف. خير تزيد ولا يجيكم ميه. Voilà, توا مش نطيبو. Donc arrêt cuisson sous pression. Donc je le fais partir pour 10 minutes. أني توا مش نخليه يطيب 10 دقائق.
Voilà, là il s'est déverrouillé, on peut l'ouvrir. توا تحل. بسم الله. واو شوفوا ما شاء الله. شفتوا؟ Vous avez vu? Alors, je vais vous montrer comme ça. نوريكم هكا. شفتوا؟ المرقة عاقدة. La sauce elle est onctueuse. Et maintenant, je vais dresser et je vous montre après. توا مش نحط في الصحن ومن بعد نوريكم. شوف، regardez le poivron. La chiptilla, elle est restée intacte. الشبتية قاعدة هي صحيحة. Voilà, il faut sortir d'abord la chiptilla et les poivrons. نخرجوا البطاطا والشبتية، نخرجوا الفلفل والشبتية ومن بعد نسقيو. Regardez, c'est resté entier. Regardez la sauce comme elle est onctueuse. Regarde la sauce. شوفوا المرقة. شوف المرقة جات خاترة. شفتوا؟ شوفوا لي على ذيك البنة. شوفوا لي لا صوص. regardez la sauce comme elle est onctueuse. regardez. شوفوا المرقة كي جات بنينة. Et maintenant je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà l'intérieur du poivron. شفتوا لداخل الفلفل. Et la chiptilla. بنة على بنة. بنة على بنة. Vous avez vu la chiptilla? Et regardez-moi cette sauce. هبنتي على بنة عالمية. Magnifique. Essayez cette recette et dites-le-moi en commentaire ce que vous en pensez. Depuis tout à l'heure, je mange. بنينة تشرح. شوفها. Regarde la batata. طيبة, bien cuite. La sauce, elle est pas liquide. والشبتية ما شاء الله. والفلفل ما شاء الله. Et les épices ما شاء الله. وما شاء الله عليا. يا ربي الحمد لله. J'espère que ma recette revisitée vous aura plu.